andi makuru ashyushye ku kipe ya Rayon Sport. Murera w'i Rwagasabo rwose ebana. Murera ikoza amateka aremeye cyane. Murera nonaha ibaye ikipe ya mbere mu Rwanda ibashije ku mukino umwe kurenza amafaranga miliyoni 100. Ako murumva ibyo bintu. Iyi match Rayon Sport imaze kurenza miliyoni 100 ndetse kandi irengeje miliyoni 100 uyu munsi, hasigaye iminsi 3 ngo match ibe. Aho tuvugira hangaha amatike yose yashize uretse itike yo muri bisanzwe. Ya tike ya 3 niyo itarashira. Itike ya 3 imaze gucuruzwaho 23,000. Murumva ayo mafaranga. Nibwo bwa mbere Stade Amahoro igiye kuzura, noneho ikuzura ikipe yishuje. Atari bya bindi byo kuvuga ati ikipe oya mwinjirira ubuntu, oya ikipe ikishuza hanyuma Stade kuzura. Mujya mureba derby ya Simba na Yanga. Derby ya Simba na Yanga amatike n'ubundi ashira ku munsi wa nyuma. Ariko mu by'ukuri amatike yayandi amwe ya miliyoni yarashize, ay'ibihumbi 100 yarashize, ay'ibihumbi 50 yarashize, ay'ibihumbi 20 nayo yarashize. Murumva urwego bwezeho. Ubu hasigaye ariya ya 3 bisanzwe gusa, kandi nayo amaze gucuruzwaho 45% amaze kugenda. Ubu ntago uraza uri mu VIP, ngo uri mu VIP nurangiza uvuga ati ngo nshaka kwicara kuri VIP. Oya, kuki watinze kugura amatike? Ubu rero none hangiye kubagezaho amafaranga Rayon Sport yinjije. Amafaranga amaze kwinjira, haracyabura iminsi 3. Amafaranga yose hamwe Rayon Sport imaze kwinjiza, yaba ayo kuri stade, ayo kwishyuza amatike, yaba y'abatera nkunga bamaze kwishyura. Ayo mafaranga yose mutega amatwi ikiganiro murabyumva. Aha, twagarutse rero. Rayon Sport reka duhere ku mafaranga amaze kwinjira mu bafatanyabikorwa. Iyi match yabonye abafatanyabikorwa kandi barakiyongera, ntago birangiriye aha, yarakiyongera. Reka rero duhere mugende mumbarira mwumva amafaranga Rayon Sport imaze kubona. Hari kampani, uruganda rwenga inzoga rwa Skol rumaze gutanga miliyoni 10. Rwatanze miliyoni 10. Iyo bita Mobile Money Momo MTN yatanze miliyoni 10 kugira ngo izemererwe kwamamaza. Ubwo na Skol izemererwa kwamamaza. Iyi ni apart ya masezerano Skol ifitanye na Rayon Sport. Aya nandi agomba gukora ibyo batumvikanye mu masezerano, nandi mafaranga arengaho agomba gukora ibitari mu masezerano. Ubwo Skol na Rayon Sport, Skol na Momo bamaze gutanga 10. Ayo ni amafaranga Rayon Sport yamaze kwibikaho ku mufuka. A&M Bank yatanze miliyoni 10, akababaye miliyoni 30. Iyo bita Mysol yatanze miliyoni 5. Miliyoni 5 zibaye zingahe? 35. Kampani bita Basile Company Limited yatanze miliyoni 5.
zimaze kuba miliyoni 40. Bazile ni Company Limited, n'ubundi nyirayo yitwa Bazile, niwe watanze miliyoni 5, ubwo nawe azamamarizwa hariya. Ikigo cya betting kitashatswe gutangazwa amazina cyatanze miliyoni 18, harimo 10 ryo kwamamaza n'8 yo kuzana sound hariya muri stade. Ni kampani imwe ya betting hano mu Rwanda, ikorera hano mu Rwanda, ntago yashatswe gutangazwa ariko muzayibona. Zimaze kuba zingahe? miliyoni 58. Kuri uyu munsi Rayon Sport irimo iraganira n'ikigo Radiant gishobora gutanga miliyoni 10. Ikindi ni Ikubire Loto, Ikubire nayo ishobora gutanga miliyoni 10, zikazaba 70. Ubu ngubu none Rayon Sport amafaranga ifite mu mufuka ni miliyoni 58. Ayo mafaranga yo Rayon Sport yakaciye mu mufuka, ntago harajyaho Ikubire, ntago harajyaho Radiant n'abandi bashobora kwiyongeraho. Radiant nitanga 10 na Ikubire igatanga 10, ubwo yaraba yabaye miliyoni 78. Ubwo birakekeranwa yuko ku munsi wa match ushobora kugera abafatanyabikorwa bose Rayon Sport bakuyemo miliyoni 85 cyangwa 90. byashoboka s'il vous plaît, kuko urabona ko hakibura iminsi igera muri 3, urabona niba bafite miliyoni 58, ibyo nta kidashoboka, byashoboka. Reka tugende rero, tugeze ku matike. Ejo bari bamaze kwinjiza miliyoni 51 na rimwe, ariko icyo gihe VIP yari atarashira. Ubu ngubu rero na VIP yarashize, ebana VIP yashize, yarangiye. Regular hari nandi, ubwo naho ari amatike ya 3, naho ndatekereza ko naho hasigaye imyanya 55%, niyo myanya isigaye gusa yo muri regular isanzwe, urumva, yo mu myanya isanzwe nyine isanzwe. Ubwo rero murabona ko iyi match biri likely ko Rayon Sport ishobora kwinjiza amafaranga arenze miliyoni 200. Ayo mafaranga Rayon Sport ishobora kuyinjiza muri Stade Amahoro. Iriya Stade Amahoro mwebwe muzamureba ibibera mu gusa, ushobora kuzajya ubone derby ya APR na Rayon Sport igiye muri derby 5 za mbere zikomeye muri Afrika. Ati gute? Reka tumanze tubare derby zihari zikomeye. Twebwe musanzwe muzi, nimurangiza murareba impamvu mbabwiye ko derby ya Rayon Sport na APR zishobora kuza muri 5 za mbere muri Afrika. Derby ya mbere buriya ni ya Al Ahly yo mu Misiri na Zamalek, niyo derby ya mbere, nubwo muri iyi minsi itagikanganye cyane ariko iracyari ku mwanya wa mbere. Derby ya kabiri niyo bita ni derby ya Orlando Pirates n'ikipe bita Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs na Orlando Pirates ya kabiri. Iya gatatu ni Kariako Derby ya Simba na Yanga. Iya kane ndahatereka derby ya Rayon Sport na APR. Umpinyuza nazane muri comment niyandika indi derby ishobora kuyirusha.
urayishaka uyibure. Iya gatanu iyo ndashira ku mwanya wa gatanu ni iya Kaizer Chiefs n'ikipe bita Mamelodi Sundowns. Izo nizo derby navuga. Iyo nibagiwe muyishiremo noneho mukuremo iya Rayon Sport na APR. Wapi ntago urayibona. Buriya derby yindi yari irenze ariko ubu ngubu ntago igikanganye. Ni derby yahuzaga TP Mazembe na AS Vita Club, ariko ubu ntigikanganye yavuyeho. Rero abafana muri tayari, mukomeze mukore subscribe kuri MC Giti, nzajya mbaha amakuru yizewe.